Ke Executive Committee All Meghalaya Dancers Association haka khatphra tarik jilio kalasam Buskit chiki Nongjop haka rensan Shillong Dancing Stars kabala long halat kor bala penbit penbyang daka Shillong Dance Academy rengkat ka All Meghalaya Dancers Association. Ya kini ki Buskit daka pisa la ai chaka Fantastic Brothers Group uba kitbok thaba president batu social secretary kila dan lang hakane ka jingelang. Ha unailar mentau snem ka All Meghalaya Dancers Association kan sa penlong ka jinga ko opshat na ka bentaki hybrid bat ki Samla ban penjanai bat ai mensi me tu ki badan kisap ban shat ban kemen. Ya kani jambi pemerintah ilayo ban sam ni kani prize yakini ki Nongjop jong kani ka Shillong Dance Academy te galong ko aslam ki khumla ban ai ka prize ma ki ton ki katukat ni ki pentah ki bang ngimla ban ai kasni tending layo ban ai no man kasni pan ban ikit bok biang ni pigi job akhat kasni ka Shillong Dance Academy pakai nang trisitom susu amdang nang ni kermen ru pakai trisitom ru haki national level ti mentang ani ban sam se ni prize ya will Samla ya i Venus berjob hak Shillong Dance Academy Shillong Dance Academy Hangsni badai ru inong kaisat te in shimya kani ka prize ban ai student yang ga second prize badai ka third prize te kani ka way ru ka third prize pok hangsni nang kai shi na mo ni pi ru Kakum social secretary jong youth talented Amda angila no nam ka ti kamon ti kadiang ban yarap nang ban sponsor dan ya ka Fantastic Brothers unta ka event bikin sepelong unta miki ban kentio iki dan sap kena kaya nang apor ngakhat ya iwe nap deng jong kini ki Fantastic Brothers ban na Hanover kanika sponsor bangila ai naka All Meghalaya Dance Association teng sabab khat event nomination. Hello guys, it's me Anku aka Pop and I'm representing Fantastic Brothers. So I want to thanks in Meghalaya Dance Association for providing us this support, and I'm blessed and I'm very thankful to them to provide us the support. Thank you.